Zdravo! Ovaj video će biti na srpskom. Da li ste čuli za slaninijadu, kupusijadu, rakijadu? Ako niste, ostanite do kraja ovog videa zato što ćemo objasniti princip jada, kako ih ja zovem, odnosno festivala hrane. To su zapravo festivali hrane, ali generalno taj princip takozvane vašarske kulture koja je i dalje popularna u Srbiji. Pa, hajde da počnemo. Istorijski gledano, na vašarima su ranije ljudi zapravo kupovali u većini slučajeva životinje, domaće životinje kao što su krave, svinje, obično krave, konji i tako dalje, ali su mogli da kupe i mnoge druge stvari kao što je hrana. Mogli su da se provedu, da na primjer imaju kao neku vrstu razonode, danas čak mogu da kupuju i kuhinje, krevete, da opreme svoju kuću, zavese, tepihe, bukvalno sve i svašta. I onda je to ostalo u našoj kulturi i dalje je popularno. Naprimer, prošlog meseca je u Šapcu bio šabački vašar i to je jedan od najvećih i najpopularnijih vašara u Srbiji. Ali jade nemaju veze sa vašarom, iako imaju neke elemente vašara. Ako želite da vidite vašar, moja preporuka je taj vašar u Šapcu, ali pogledajte gdje ima tih nekih lokalnih vašara. Nema ih u većim gradovima, ne postoji vašar u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu. Mislim, nisam čula. Uglavnom je u Rumi, Šapcu, Negotinu, u tim nekim manjim mestima u istočnoj Srbiji i tako dalje. Tako da je to na neki način iskustvo i za ljude koji žive u Srbiji, a koji to nikad nisu doživjeli. E sad, jade, kako ih ja zovem, one su drugačije. To je zapravo u suštini svoj festival za promociju hrane. Ili pića. Na primjer, tamo ljudi pripremaju čvarke, pripremaju pite, pripremaju kupus, pripremaju sarmu ili ako je rakijada, oni već imaju pripremljenu rakiju i onda imaju takmičenja u vezi sa tim. Jedna od mojih omiljenih je Plašintijada. Ona se održava u jednom malom mestu blizu Bora u istočnoj Srbiji. Zašto? Prvo, zato što moji koreni jesu iz istočne Srbije i moja porodica ima veze sa tim delom Srbije pred svega. Ali na tom festivalu se priprema tradicionalna vlaška pita koja se zove plašinta i to je testo zapravo punjeno sirom ili nečim drugim, obično sirom, i peče se na plotni. Ovdje će biti slika toga kako to izgleda. I u suštini najzanimljivije od svega toga jeste što se tu čuva tradicija pripreme te pite, tog jela koje je jako popularno u istočnoj Srbiji, posebno među porodicama koje imaju vlaškog podkonteksta, odnosno kao tog, da tako kažem, nasleđa, heritage. Druga ili možda najpoznatija jeste kobasicijada u Turiji, gdje možete probati zapravo razne kobasice, suvo meso i pečene i da kupite na tezgama i postoji takmičenje za najbolju kobasicu, možete piti piće i možete kupiti razne stvari. Bukvalno kao promocija je sve posvećeno kobasici tog dana. I obično se te stvari u vezi sa mesom održavaju u Vojvodini, zato što u Vojvodini je i dalje dosta razvijena ta, da tako kažem, industrija za proizvodnju mesa, posebno domaćih proizvoda od mesa, kao što je kulen, kao što su kobasice, kao što je, ne znam, bukvalno šta sve ne. Sljedeća je rakijada i postoje dve na osnovu Google-a. Jedno je u mestu Ljutovo i to je kao oni
promovišu mladu ljutu rakiju, a druga je u Pranjanima. Ja stvarno ne znam koje je poznatije, koje je bolje, zato što ja ne pijem rakiju i ne bih išla na rakijadu, ali znam da je rakijada dosta popularna i o tome je napravio Marka Žvaka čitav video koji ću ostaviti u opisu dole. I možete da vidite zapravo šta tu sve ima. Postoji ekipno takmičenje u ispijanju rakije od šljive, koja je najpoznatija rakija u Srbiji. Postoji takmičenje za najbolju voćnu rakiju, postoji takmičenje za najbolju pitu gibanicu, zato što obično ide gibanica uz rakiju kao meze i tako dalje. I, na primjer, u sklopu tog takmičenja postoji još jedno takmičenje za najbolji gulaš. Tako da, bukvalno the whole experience of Serbian culture, ako odete na rakijadu. Četvrta je sarmijada. Sarmijada, ako volite ovu kraljicu srpske trpeze, mislim da bi trebalo da odete na sarmijadu. Ona se dešava u Bačkoj Topoli. I zapravo se u kuvanju sarme takmiče razni narodi, i Mađari, i Slovaci, i Hrvati, i Srbi, svuda gdje se sarma jede. I tu možete probati razne kao tipove sarmi, zato što postoje 3 kategorije za takmičenje. Obična sarma, odnosno sarma s mesom od kiselog kupusa, kako svi mi na Balkanu generalno poznajemo. Onda ide neobična sarma, odnosno to je sarma u listu od vinove loze ili sa nekim drugim dodatkom i tako dalje. I treća sarma je posna sarma, odnosno sarma bez mesa, gdje ide samo luk i pirinač i naravno kiseli kupus. Posna ili neki drugi ljudi je zovu vegetarijanska sarma. Posljednja jada je kulini jada u Erdeviku. To zapravo u Erdeviku se predstavlja tradicionalni vojvođanski kulen, ali i vojvođansko vino. Znači možete otići da probate mesne proizvode, ali možete probati i vojvođansko fruškogorsko vino. I mogu se tamo kupiti razni proizvodi od kulena, ali i drugih kao mesnih proizvoda, vino, štrudle i generalno ako želite da vidite kakva je vojvođanska kuhinja, možete otići u Erdevik kada je kuleni jada. Sve te informacije kada se dešava koja jada možete naći na internetu, samo ukucate kuleni jada i izaći će vam zapravo oficijalni sajt te određene jade, a postoje razne stranice kao kalendari, ostavit ću jednu isto u opisu profila, gdje možete vidjeti u suštini informacije u vezi sa tim. Sad, da zaključimo na neki način. Srpski turizam, pored prelepih, običnih i neobičnih mesta kao što je Golubačka tvrđava, Smederevska tvrđava, Suva planina i tako dalje, o kojima ćemo govoriti u nekim od narednih videa, ima zapravo i kao taj gastronomski turizam, što se tiče vina i vinarija, preko mesa, raznih proizvoda srpske kuhinje, odnosno, da tako kažem, nije to samo srpska kuhinja, ali kuhinja koja se razvijala na ovim prostorima. I možete uživati u sve te razne proizvode. Najviše se jade održavaju u Vojvodini ili na istoku i zapadu Srbije ima nekih. Tako da ako posjetite neku jadu ili ako ste bili na nekoj od jada, pišite u komentarima ili ako ste zainteresovani da odete na neku od njih. Također, moram da vas upozorim da to nije baš iskustvo po svačijem ukusu, ali opet, kao ni vašar, ali opet mislim da možete otići čisto radi zbog radoznalosti da vidite kako sve to izgleda. Ako želite da saznate više ovakvih informacija, zapratite About Serbian, lajkujte ovaj video i podelite ga sa vašim prijateljima. Vidimo se, ćao!